Hükümete maşmanı heca. Hem nekali ber konsolosluğa Türkiye'nin Queensway and Spadayna vak her cara am hatın bradisa jibo rahnakirana bomba baranda kuje Türkiye jibo kek çeto vani libameye انسروك كردش حوزه وحوالي مي دوستك مي براستيجي ده هر مشيده هر چالكي ده بمربو تكاجي حوالك مي غريبه اوجي كتي چالكي ام جبوي رجابكم بو انجليزي جبو ما امبلرن داخوانيا او انسان بياني چي كتيبه مشا كردا علي كاري ده كسكم Kekçeto Bkhairati. Welcome. I have to ask the Kurdish with Kekçeto, you have to translate. Kekçe Peşibe Bkhairati, Nave Techi Tiki. Okay, we warmly welcome you to this event, this demonstration, and we would like you to introduce yourself. Don't mind. All right. I'm Francois Villeneuve. I'm a part of Canadian Friends of Kurdistan, and I'm glad to be here in solidarity with the Kurdish people. As andami tevgere Kurdin Canadian piştivani Kurdan dikin. Az herden beşdariye çalakye Kurdan dikin. Bu piştivani cez iro hatme bederek. Ditnawi de roja peşide ev devleta Türk-Oka erişedeki sivilan dokucu, zarokan dokucu, pirek dokucu le dine bedenge çed mecburi. As you see, Turkey is starting his brutal military aggressions against Kurdish civilians in southern Kurdistan and other parts of Kurdistan, and also the whole world is quiet and silent about it, shamefully. What is your view? What will happen in the future if this kind of aggressions continues against the Kurdish civilians by Turkish military? I think it's quite despicable that that Turkey is bombing refugee camps, is bombing civilian areas, is bombing Yazidis that have just started getting back to their ancestral home in Sinjar after being besieged and kidnapped and enslaved by ISIS. So it's really despicable for Turkey to be bombing there. I think in the long term, Erdogan is by his imperial actions is starting to destabilize the Middle East, destabilizing Iraq, and making enemies everywhere. Like 10 years ago, Turkey's foreign policy was friends with everyone. Now it's screw everyone, enemy of everyone. The Turkish economy has taken down a dump. So, like Erdogan is just like digging a hole. He just keeps on digging that hole, and he's hoping to find gold, but all he's finding is more dirt. وقتی هندوزانن او هرشن کو لعالیه رژیم اردوغان رژیم فاشیست ترکیه و بتایبتی بسرکایتی دکتاتور اردوغان او هرشنه چکریه سر کامپین سیویل لمخموری لشنگالی لدهوکی لدوره دنه دوره باشور کردستان او هر روز شرمزاری زیاده تر تینه جبو رژیم دولت ترکیه و دنیا همی توپم سیویل کما سیویل کما نه حکومی وانا روش محکوم دکن لی مخابن ترکی دوسته گل هندک ولات دنجی لو ما اوجی دنگی خناکن برجواندی اکونومی هی نابرا ترکی نابرا ولات دن اوجی بوی سبب کو دنگی خناکن لی او هرشنه او هرشن خرجن فاشیستی دولت ترکیه از باورم اردوغان مزار خوب دست خود کولد بوان هرشان روز به روز دشمن دولت ترکی زیاده دبن بری 10 سال سیاست درب ولات دولت ترکی دوست بو گل دولت دن ایرو پشتی 10 سال پشتی سیاست فاشیزم دولت ترکیه حساکریه کو هر روز دشمن بی دولت زیاده دبن و از باورم از به پر باورم کو اردوغان
قبر خب دست خود کل به ام بیشن دوی پیوا داویه ده کرد دوست کرد کانادا او کانادالی ای کانادین او دوست کرد دخوازن چی بکن پوش روژه ده دی سوسیال مدیا ده حق دولت ده ده تکلیه ده چالگی ده او چاوا پشکراتی بدن کرده As a member of Canadian supporting Kurds and in general the Canadian that's supporting Kurdish cause, what is your view? What kind of support, what kind of backup expected by the Canadians as a supporting Kurds as far as the media or as far as the social media? What kind of stand expected by the Canadians that they're supporting Kurds and they're supporting their cause? Well, I think one of the things that's really unfortunate is that it feels that Canada has been supporting Turkey, like the Canadian government has been supporting Turkey. Even like right now there's an arms embargo against Turkey, but Canada is still selling specialty cameras for Turkish drones. I think by a company called Westcam. Canadians have long protested against Westcam selling equipment to dictatorships, to fascist regimes, whereas it was Saudi Arabia before, or it was to sell cameras for drones that were killing civilians in Afghanistan or killing civilians in Pakistan. Now they're at it again, and they're selling cameras to kill that will lead in civilians being killed in many countries, in Turkey, in Syria, in Iraq, maybe even in Iran. We don't know what the end of Turkey's imperial ambitions. So Canadians need to tell the government that they really need to mean it when they have an embargo, to actually stop all weapons sales and then socialist groups, anarchist groups, progressive groups need to really tell the government to mean what it says and not just like blab in the wind. Thank you so much. Kerçet öteydi bu varede jibo meçi böylece. أجد بيجم جرك أم كرد لدرب ولاد لكندا بتايبتي أو هرشك وسرقلمتي شكرن بدست دولة فاشيست تركيا ودولة فاشيست إيران جي لعيني قابضة أبي هاتيكو هما أوجي بومباردماني جندن سيفيلي كردستاني تكن جرك أم همي سلنجان رابن كاري خود دبلوماسي وسياسي وميديا جي بمشينن أو كارنا همي محكوم رو رشكن أبي هوالي ما فرانسواجي قد بر بيفك جرينغود مخابن حكومة كندا أبي كان صار أمبارغو دينا بوسر خرجتنا سلاح بو تركيا وإيران والسعودية عربستان وواندران أبي متيزانية سرفي هنديجي سرفي أمبارغو يجينا حكومة كندا دخازت سلاح بفروس تركيا وأوجي دبتا سببا كشتنا خلق سيفيل لكردستاني ولجهدنا الدنيا يجي ام لفردا غازيه خو حكومه كندا كان غازيه خو ملت كندا كان ونهل حكومه كندا سلاح بفروش دولة فاشيست اردوغان çünkü او دبتا سببا كشتنا سيفيل كرد لكردستاني ولجهدنا الدنيا قال لك سباس كاكو. Thank you very much. مرحبا هوا. تشاوي باش مبرجي انترفيو كي بترچه كربو سر پیرک کردا سر روشا روجاوا ان سر روشا پیرک کانادا و از دبینم هر تم تل میتینگای قال لك زار روزه چه کرچی میتینگای از 20 سال لبرام 20 سال مهتونه که بلکه میتینگ تونه به د کرونا دا ازانم د مه میتینگا متونه بوله تم چالیکیه کیه جبو ایروجی جبو کنمج دولت ترکیسا کردستان بمب باران کرد هر سه پارچه کردستان بمب باران کرد tam kanun bejin İranji parçada bambara kir her çar parça ji bomba baran bu der ve hakikaten tiyej merç beje tiro ji bo çilvrayı
پرسکانی چه بیشی دوی وارده والله زۆر سپاس بۆم دەقەتە ڕاستەکەی ئێمە کۆمەنیتی کوردی لێرە لە کەنەدا سەبارەت بەو بارودۆخی کە کوردستان هەیەی هەر ڕۆژە لەلایەن تورکیاوە سنوورەکانە بەزێنێ ڕۆژێک هێرشەکاتە سەر ڕۆژاوای کوردستان کە لە ڕۆژاوی کوردستان بۆ ماوەی چەند ساڵێک کورد لەوێ ستاتوەیەکی سەربەخۆی دروست کرد و بۆ خۆی خەڵک لەوێ بە نەتەوە جیاوازەکان بە کولتورە جیاوازەکان هەموو پێکەوە بە ئاشتی ئەژیان لە سیستەمێکی دیموکراتیان دامەسران بوو تورکیا هێرشی کردە سەر ڕۆژاوی کوردستان ئێمە لە کاتی لەدانەکانی تورکیا هەموو کاتێ لە لێرە کۆمنیتی کوردیمان کۆ کردوێتەوە هاتوین خۆپشاندانمان کردووە لە دژی ئەو دەست درێژیانی دەوڵەتی تورکیا و لە دژی ئەو کوشتارانی کە بە دژ بە گەلەکەمانە کرێت لەوێ ئێستا دیسانەوە دەوڵەتی فاشستی تورکیا ئێستا هێرشی کردوێتە سەر باشووری کوردستان لە باشووری کوردستان ئەو دیارە بیانەکەی باسی ئەوەکە کە قەندیل لەوەیە پەکەکە لە قەندیلە پەکەکە لە باشووری کوردستانە بۆیە هێرشەکاتە سەر ئەوێ بەڵام ڕاستەکەی دەوڵەتی تورکیا پلانێکی زۆر گەورەتری هەیە لەوە پەکەکە ئەکا بە بیان و ئەوەی کە هێرش سنووری باشووری کوردستان بەزێنێت و بچێتە ئەوێ یعنی تو ئەیژی پلانە دەولەتە تورک پلانە عوسمانی هەیە کە هەموو کوردستان و ئەو ئەردێ عەرەبان تەف بگرێت بن دەستێ خۆیان بەڵێ بەڵێ ئەوە پلانی گەورەی دەوڵەتی فاشستی تورک و خودی ئەردۆغانە کە دەوڵەتی عوسمانی تازە کاتەوە ئەو ناوچانەی کە لە چەندین ساڵەوە پێش لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیە لە ژێر دەسەڵاتی ئەوانە بۆ بیگەڕێنێتەوە بە خۆی کە کوردستان باشووری کوردستان و ڕۆژاوا و ڕۆژهەڵاتیشی لەسەر بووە ئەو کاتە بۆیە هێرشەکاتە سەر ئەو ناوچانە بەشێکی کێشەکانی ئەردۆغان و دەوڵەتی تورکیا لەگەڵ کووردا ئەوەیە کە ئەوێ دەوڵەتی عوسمانی دیسان تازە کاتەوە بەشێک شێوەیە ئەردۆغان خۆی فۆبیای دژی کوردی هەیە ئەو کێشەی دژی کوردی هەیە چەندین جار هێرشی کردووە سەر کورد و دەوێت کوردی جینۆساید کردووە لە باکووری کوردستان کە باکووری کوردستان خۆی لە ناو خودی تورکایە زیندانەکانی تورکیا پڕێتی لە چالاکوانە کوردەکان ئەو تا هێرشەکاتە سەر ئەو مایۆرانەی ئەو سەرۆک شارەوانیانەی ئەندامانی هەدەفەکە لێ بە لە هەڵبژاردننی دیموکراتیە هەڵبژێراون لایەنەبا لە سەرکار و جێنچینی خۆی دائەنێ لە شوێنیان ئەو بە هەموو شێوەیەک لە دژی کورد پلاندا ئەنێت کارەکات چەوسانەوە ئەکات کوشتار ئەکا زیندانی گەورە دروست دەکات کێشەکانی تورکیا لە ڕاستیە لە بەرامبەر کووردا کێشەیەکی دوور و درێژە بۆیە کوردیش لە بەرامبەرە بەردەوامە بە خەریکی خەبات و تێکۆشان بێت ئیشتە تشتێک باڵکێش هەیە ئەزانی لە ناوبەر یە پێگە و ئەنەکس کوردی ڕۆژاوە تێکەلیە کاشتی چێبوو ئەمریکایش پشتکی گریەکە فڕەنسا پشتکی گریەکە بەلێ هەموو پارچەی کوردستان پشتگیریکەکە لە دوو ئەو بۆمبە باران خاصبی یعنی ئەو نە بۆ تو باڵکێشە ئۆرنات لە ڕاستی ئەو ڕێکەوتنی ئەنەکەسە مەبەستەوەی ڕێکەوتنەکەی ئەنەکەسە لەگەڵ پەیدە و هێزەکانی تری هێزە کوردەکانی تر لە ڕۆژاوای کوردستان ئەوە کارێکی باشە هەنگاوێکی باشە باڵبەت ئەمریکا و فەڕەنسا لە پشتی ئەو ڕێکەوتنەوە ئەوان هانی ئەنەکەسیانیا کە ئەو ڕێکەوتنە بکات لەگەڵ پەیدە و هێزەکانی تری ڕۆژاوە لە ڕاستیە ئەنەکەسە ئەوش وەکو پارتی خەریکی بردنەپێشەوەی سیاسەتی پارتی بوو لە ڕۆژاوای کوردستان لە دژی پەیدە و هێزەکانی تری ڕۆژاوای کوردستان کاری ئەکرد حەلیفێکی تورکیا بوو لە ناو ڕۆژاوای کوردستانە کە ئەو کارێکی باش نەبوو بەڵام ئێستا کە هاتبێتە ژێرباری ئەوەی کە لەگەڵ هێزەکانی تری ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ لە پەیدەیان ڕێبکەون ئەمە کارێکی باشە هەنگاوێکی پۆزتیڤە گەلێک سپاس هەواڵێ دەڵات خوشکە دەڵات زۆر سپاس سپاس خۆش
Merhaba Ali arkadaş, hoş Merhaba. geldin. Merhaba, hoş bulduk. Kaç yıldır Kanada'dasın? Yaklaşık 4 yılı aşkındır Kanada'da yaşıyorum. Seni sürekli mitinglerde görüyoruz, dernek çalışmalarında görüyoruz. Evet. Bugün de buradasınız. Buraya mitinge gelmenizin sebebi nedir? Şimdi Kürtlerin olduğu her yerde ben de bir yurttaş olarak, Kürt yurttaş olarak olmaya çalışıyorum. İmkanlarımız ölçüsünde. Biliyorsunuz Kürtler Orta Doğu'da yaşayan 50 milyondan fazla Kürtlerin olduğu bir nüfustan bahsediyoruz. Fakat devletleri olmayan Kürtler Orta Doğu'da kolu kanadı kırık bir şekilde, 4 parçaya bölünmüş bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Yine bugünlerde Türk Devleti'nin Kürtler üzerinde yaptığı politikaların bir sonucu olarak yine Kürt kentlerini bombalamaya, yine sivil halkı katletmeye devam ediyor. Bugün de Toronto Kurdiş Komite'nin düzenlediği bu yürüyüşte bunu protesto etmek için buradayım. Son dönemde özellikle Erdoğan sivilleri katlediyor, kampları bombalıyor, mülteci kampları bombalıyor. Siz de bir mülteci olarak nasıl bir duygu? Şimdi Türkiye Devleti'nin öteden beri yürüttüğü politikaların başında katletmek geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Türk Devleti Osmanlı'dan beri Kürtler üzerinde, Anadolu halkları üzerinde oynadığı yok etme politikalarına katliamlarla sürekli devam ediyor. Bu o devletin artık bir normal bir davranışı gibi olmaya başladı. Kürtler her alanda olduğu gibi burada da buna tepki göstermek zorunda, bunu protesto etmek zorunda. Bu yüzden nerede olursak olalım Kürtler her zaman Kürdistan anlayışı adı altında bir arada olmak zorundalar. Bundan başka bir yol olduğunu düşünmüyorum ben. Son dönemde Rojava'da yapılan barış görüşmeleri başarıyla sonuçlandı. Evet. İlk aşaması tamamlandı. Kürtler arasında umarız bütün Kürdistan 4 parçasında bu barış gelişir ve bütün Kürdistan'ı kapsar. Kürt Ulusal Kongresi ciddi bir çalışmanın içine girer ve Kürdistan'ın bağımsızlığı sağlanır. Özellikle bu son bombardıman barış anlaşmasının açıklanmasından sonra ve önce aslında daha önce haberini almışlar tabii ki bu barış görüşmelerinin. Amerika'da, Fransa'da destekliyor, birçok Arap ülkesi destekliyor. Kürdistan'ın 4 parçası destekliyor. Bu konudaki düşüncelerini de alabiliyoruz. Bir Kürt olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi yıllarca süren bir savaş var. Bu savaşın sonunda onurlu bir barışın gelmesi elbette hepimizin beklentisi. Artık biz Kürt gençlerinin dağlarda şehit olmasını, şehirlerde gerillaların bedenlerinin parçalanmasını istemiyoruz. Bu nedenle barış olması kesinlikle gerekiyor. Fakat bu barış kesinlikle onurlu bir barış olmalı. Bu barış kesinlikle Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme noktasında bir barış olması gerekir. Yoksa biz başka bir devletin demokratikleştirip o devletin çatısı altında asla yaşamak istemiyoruz. Bu Kürtlerin kurtuluşu olmayacaktır. Kürtler onurlu bir şekilde bir Kürdistan'a ulaşana dek savaşmaya devam etmelidir. Ama barış görüşmelerini çok olumlu buluyorum. Özellikle Kürtlerin bir araya gelme noktasında. Barışı, Kürtlerin birlikteliğini, Kürtlerin kendi arasındaki barışı daha çok önemsiyorum. Bu yüzden Kürtler kesinlikle sadece Kürtlerin önüne hiçbir şey koymadan, arkasına bir şey koymadan sadece Kürt olarak bir araya gelmelidir. İlk önce bu sağlanması gerekir. Bu sağlandıktan sonra inanın ki Orta Doğu'da ve dünyada Kürtler siyasete damgasını vuracaktır. Ben buna inanıyorum. Bu birliktelik bize güç getirecektir. Biz bu gücü önemsemeliyiz ve Kürtler kendi arasındaki kavgaları, çatışmaları, sürtüşmeleri bir tarafa bırakmalı. 4 parçada Kürtler bu barışın bir parçası olmalı. Bu barışı yükseltmelidir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba temaşvani heja. İro em dîsa vek her sal em li ber parlamentoya
Ontario li Toronto, bajarê Toronto, Kurd dîsa dimeşin ji ber bombabaran de xunmijê Tirkiye, ji bo wî hevalek em dixwazin bi welparêzê vira hinekê peyvîn bikin hesê wan bielimin û hûn çi difikirin, ew çi difikirin ji bo ber vê bombabaranê, ji bo wî nika em ji wan re carek de merhaba dibêjin. Em bi Kurdî bikin, em bi Tirkî bikin, bi kîjan zimanê? Kurdî vê باشه ام پیشیت ناس بکن خوش کامل نابته نامی من لیلا از خلقه بلیسمه خرکی کدری خلقه بلیسه خلقه برزانه برزانه سرسرا سرچاوا گارزان فراتی چاوایی باشم سپاس هر هبرم تیروش بو چهات برا زیروش بو چرا نبره میروش بونا بمباردمانا دولتا ترک بسر کردن تم دایم پشتنامه خازه نخوازه ام برخواب کردن لی ام دبیجن جن جیان آزادی و ام تم دایم سرفراز بن به هفرا یک بن براتیامه گلک یک بیم کرد به هفرا یک بن به هفرا بانک بکن بیجن براتی و هفرا بیجن آزادیا گلک کرد به هر چهار پارتی کردستانی گلک سپاس دکم از دخوازم تشتک دیشته بپرسم کن زانین لروجا و نکا ده سه پارتیین کرد لحب جویان انکس یپگه و پارتی یکیتی و داخویانی که دان ناف کرده لآشتی که نکا چه دبه دروی حقیده پشت آشتی دولت ترکیه و خونمش ایران تب به هفر سر گریلا، سر سویلا، شنگال، مخمور، روژا و هر جی بمبه کرن و از قاسی استیکیجم جوالا 500 بمبه آبیده yani هویتیک پرمزن دوی در هوی حقیقت کانجمر چه بیشه بشی yani براتیان بونه یک ام پرت سرفرازن ام سرفرازیا دایم خازن yani tüm daim peş kevin ام dibin kurta birane dijmine me herdem o ve hare şkurdara azati naxaze kur serfiyam kevin tüm daim xazem kole wan bin em bi koleti qabul nakin jberiye ki em dibin bir barışçıya ko her çar parça Kürdistan'ı be hevra peykanine em jwana dibin serketin daim biniyoyt xazın Gelek spasa var. Espas. Türkiye out of Schengen! Türkiye out of Schengen! Türkiye out of Schengen! Türkiye out of Schengen! Türkiye out of Mahmut! 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 Türkiye out of NATO! Türkiye out of NATO! Türkiye out of NATO! Türkiye out of NATO! Turkey out of NATO! Turkey out of NATO! Turkey out of NATO! Turkey out of NATO! Freedom for Kurdistan! 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 Turkey out of 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 Kurdistan! Unite! Unite! Unite against fascism! 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 دیگری که دل هم بر زرداری ده کن مخون و خیرن آزادی به نوروزی خاملانم یه روزی لذاته پرتوکیچه کردن سرکشی ها کردن دستن پاکی بله suvarın azadiye resmi hoş bazandım. Yok gel. Yok buraya gel. Burası çok kalabalık şey açısından. Yani şehir olarak şeyi yap istersen. Tam buradan
Arkadaşlar dedi. Yani bilsek yani arkadaşlar. Ağır kaldırma bir şey yap. Biraz hesap kitap olduğu için.
I've worked in construction for 40 years. I am and always will be LiUNA. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the LiUNA Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. LiUNA Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training and I am LiUNA.